bibi one city kwa chere wani so na ya bibire ma ya ni nso adeye ya obi ya ade ma ya ya kai but feel okọ no ya kai biu nipa bebrebe ebi okra office enya hwe na o hwe obi a ono wanya asem na do otimi abetena ne ho na wotwe won koy obi ba bi kitu bi de kisika kakra bi ma o kai ne sene ni watena ne nchen ya chese ni so kakra kro obeche e na oteme so e na oteme so that time won te won nchen anka bibi to awusukun wo na send you nya ni sika ya on ye nembre no nya ya e no obi so nya sika the father to be nya sika chese obi chen obi ana but ni na ye ni nso de nipa ye ma ye ni nso ene na akamfo bu be no omu bu be no sen omu bu be no se abo comfort atan ya afo ama comfort papa aba no eti on the hotel no adwolo ni onim but oye trial lock no ya ya de nko ana otim so anu kakra ka na afi comfort papa na mu e ba be san ya de enti de onu so anu no ye nto na ntwe no eti ma me de me sin na me ka kire tiefo se obi ya de ukunu oyere eti dibia come on ya ka kwa me we de yabu na me mesa ko di be maba and the man di yabu me sa ka want to mention me nkran say abi ade a wo ye o wa ade na what me yi wa mo say yabu me no o chi ede no akota o dan na we de ede na o ye say so be say dan na nanim o be ye na the guest wo ba no gba akota o so ba nya wo say ma and the man di kan what is my kumi we am ko me samba e ba ya do da o peja odan na we de ni e ba na we say na ma for bag ko fa ba na we dey ayi for bag na we dey go fin na ba what is it fake na ba ma ijina o pa say we see ya na oji abebi obe ba to won na me say o last ya na o de da ho no o last say woni anso o beti ma ja bag dey fo o bi wa ya de ni am nshira enso na wa de akiri o ye ya bag dey say de de me tin fa bio na no kra no wonka o betimi kra nya ebi a eye wo taste na wo de a kire no ayi we me person se ebi a next time wo kwa ya to we bi ma go for taste at once o say type we so na o ko de correct na kire no o say oba nyansa for sa de ye no so na we na nkoye oba nyansa for ka kire ne say we de nkoye ni ade ho na ade sister was last I no draw so here timi to bi bro ani o pana wa ko o ti na me obi ani nani e odi kodwom na be ma kwa ni adwuma no o tre doctor ke obi ani nani e odi kodwom be ma o tre doctor ke no ko to ta ba ta to bio on wa be to bio o kan ye onim to bi ma no de ebu aba oh me ye kom na me hwe ono ma ni so de ayade ba ko ama se woni ni sign na wo ye bi na nani so di so ga to aso na ye onipa bre ho min to bio adwuma obi timi connect obi oya adwuma ma me odi agro ba say you to kwa oh eno de na ni so de oya na eno kura no ono no nka ho ba so obi ko won che kwa ka say adwa asem say why ade pa o say o si pa adwuma ma we o de amfa asem kwa na ade adwuma no pe ma na ade adwuma no pe ma me ba ma oh na wa rubbish na it say ase enye ba ma adwuma pe na fom sa o na eto yem me pese yem me ye ni so bibi kitu bi ni pa be ya ma ye ye radio adwuma ye ya bu ni pa bebre especially omo ba me ye jiji scam omo ya bu ni pa bebre but obi o wa ho onya de otilon wurade nyankopon mo kura no say o say di motem but ya no me o o sa ba bi o kura nko etampi na kwa me say e no me because honor is very very important with the Bible. Now Bible can say ye o say Yesu antimi anye nyum nsenche ne bebre fi say baby okwa no ma accept no eti said ye wo waye no e ho sunsuanso no e so anioma bebre nka obenya but the way nti ni nyina block nka Yesu be ye nhira ma omo but because so man shira ne monyam no ma honor ne nti no o ma nyina ntum enu nti wantimi anye anioma bebre ho eti sanas ye kete obi ya de ma wa aya mo ni nso na se wo mo ni so a ebeto asante se daase e bi mra ti wo daase no e ye den ra e bi be sa aba